Ovo ovdje je najbolja stvar koju možete dati svojim kokoškama. I ono što ću vam danas pokazati, koristili su naši stari. Bez interneta, bez reklama, ali sa rezultatima koje su svi vidjeli. Ne, nije skupa kupovna smjesa. Nije ni nikakav hemijski dodatak. Ovo je nešto prirodno, jednostavno, a pravi ogromnu razliku. Ako imate male piliće, znate koliko su osjetljivi. Jedan hladan dan, malo vlage, slabiji imunitet i odmah vidite, manje su aktivni, slabije jedu, sporije rastu. A kada su kokoške iscrpljene, kada im fali snage, prvo što se smanji jeste nosivost jaja. Mnogi misle da je problem u rasi, drugi misle da je do vremena, ali istina je često mnogo jednostavnija. Zdravlje počinje iznutra. Kada je probava dobra, perje je sjajno. Kada je imunitet jak, pilići brzo rastu. Kada je organizam čist, jaja dolaze redovno. Male piliće ovo štiti od crijevnih problema. Kokoškama daje energiju, a ono najvažnije, podstiče bolju i redovniju nosivost. Zato ostanite do kraja, jer ću vam tačno reći kako da pripremite ovu jednostavnu, ali moćnu mješavinu. Prvo, da razumijemo jednu stvar. Kokoške su stalno izložene bakterijama iz zemlje. Pilići kljucaju sve što stignu. Ako im je probava slaba, dolazi do proljeva, slabosti i sporog napredovanja. Ali kada im povremeno damo prirodnu podršku za crijeva, organizam radi bolje, hrana se bolje iskorištava, a to direktno utiče na proizvodnju jaja. Nije stvar u količini hrane, stvar je u apsorpciji. Zdrava kokoška znači više kvalitetnih jaja. Evo šta ja radim. U 1 litru mlake vode dodam 1 mali čen sitno nasjeckanog bijelog luka, 1 kašiku jabukovog sirčeta, prstohvat sode bikarbone. Prije samog kraja pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Sve dobro promiješam i to dam kokoškama umjesto obične vode, jednom sedmično. Za male piliće ista mješavina, ali upola slabija koncentracija. Bijeli luk djeluje prirodno protiv bakterija. Jabukovo sirće poboljšava probavu, a soda pomaže balans organizma. Rezultat? Zdraviji pilići, aktivnije kokoške i primjetno bolja nosivost jaja. Ali zapamtite, ne pretjerujete. Jednom sedmično je sasvim dovoljno. Ako vam je video bio koristan, napišite u komentarima iz kojeg grada gledate i koliko jaja dnevno trenutno dobijate. I naravno, pretplatite se, jer uskoro otkrivam još jednu staru metodu koja je skoro zaboravljena, a pravi čudo u kokoškama.